Oras ma dirajai panggabihan semua rakyat. Oras ang guru. Soon rohan pamurun muna marga bakpahan. Muna ate ma tarok tuduhan ta paring kabasay diding kabasana doa sini rohanan kita. Marhay pasok kita raja nami ipartikinon tipas samuro madaboto kami songonilo kami nang di tinggalan namyon di buku ni alamat tahun tipas subinay di kabasan itu hat tadi di soon raja nami ipartikinon rohani madaboto kamu di bagasan lasmi roha mabun si panganon natabu lau pasangapok kamu sa luhut raja ni hula-hula nami raja panggabihan semua jelas di roha nami raja nami ibang kami zon sangat tulu-tulu si panganon ta tung sungonope raja nami naboy terpasangat kami di partikianon tung lasma rohani raja i mancalo kata ni sindur dohon nami asa si titi masih pa golang-golang pangarahuk na otik susah dia si panganon naboy terpatuhani tuhat tama ang kanamang goy pas-paso na raja nami anon udutat kanabe ima parada dotai dinabasahan sulong-sulong bawang kami raja nami so ni ma so ata na uli ata na dinggan siya kami raja nami Oh lihat emang guru ano ka naman si jalangan dia mo guru namin baka yung sa dek lo pag-isa mga guru huwag kayo mo to so kami naman ito oh langsung naman ito pengantin na din oh langsung masih kaliwa kata kamu ito pengantin jadi mau lihatin mari tuhat ta mau lihatin malang di kita sa luhut na diari na uli di patikian na lehiton las gok las nirohat ta amang guru dinarorang mo tapatok kami magbuat juhut na tabo tumat cailas rohan namin marga pagpuso ng hati-hati namin laos magihud dilas si rohan namin amang guru di batikianon rodo kami matapatok kamu kubok kami daw dek kasi mudurudur dek kasi tiyo-tiyo dek kesahat kita namin mau saktok kawat na matua di bata ang giat mudurudur kamu tudolo udur nang tuturuat tukahon yamat tadi bata laos dek kesahat mau namang guru si pasahaton namin sasahat na ulisahan na rin di sa luhut di baru namin dohot sila namin dohot dia kabahot po namin dohot si tiyo-tiyo sa tutiyo na mual na lao tahuan muna susuluan niya riot tukahon niya makta di bata amang guru malatuk sa pe dek kinaboy terpasahat kami lao talas sorohani among amang guru namin sitok kama yang gwala ni toys amang guru alay malatuk na makulit kami magtangyang mahamuta makta di bata asang giat jari nahuli di tikihan lehetan na boy balgasya non atupan namin lao talas sorohan muna targel lengon namin asa dapat masuk katay na batua si titi masigot ka golang-golang pangarahuna o tiikso sa dia dekke naboy terpasahat kami tuha muna pamuruan namin mga silamat tadi bata di gohima yang go pasu-pasu na boti mahami ang guru gabi mo sa oras kasalang ma masih jalan ma jalak kita pulang ka Oke, kita bereku. Jadi, pagsulo matarok mo lihat itu bata, itu kita bikin uli ngaden ke 12 hari. Muli cuaca, indah ade. Jadi besok kami, perlu bilang mubere, harga parapat di Lasrohata, dengan kami ada suatu hoki, tu apa nasi dulu nami. Jadi bereku, besok nope, lagu pasatan. Deke sini dulu, deke sahat di bagasan pulau Mosa Gadiol, Las Maroham. Jadi saya lihat mah marhite kamas dari pasangan kami. Dipasi-pasi dua kamu lah, kota kehukuman ini, kota Renero. Sedikit mana sopa orang-orang pengaduk-aduk. Soalnya pernah beli batu-batu lang di pulau Mosa Gadiol. Tuhan sama orang beli pasu-pasu. Soalnya ini bagianku, mau lihat ini. Jangan. Mulai hati matulang. Nah, pasatay nga bertikian tu sisa law tulang sinaga. Masakat.
Tuhan. Adalah mau kita sah cukup. Kalau mau beli kamu ibebere nami warga papahan. Bas jalan Tuhan nami, ibegi kami jalan ulang nyokan, usak sihokan. Rohamu mata potong praja di perbunan pada seorang pasangan tu sulak-sulak bawah. Bas rohan nami, ibebere nami nang bere nami isok masa kami semua sila sirwan nami, imadik tinamok mo, sikap tidak kesangat, dik disitir tiyo, dik sinulungan dan balas. Sahat akan sinangkat dulu kamu. Tido nak perlu apa samu tadi kamu nak. Rapudun kamu. Mangulah-ulah dik di jolo di Tuhan ta. Jalan di Tuhan ta mari Allah kasih kasih. Dogonon nabi bang. Semua padok ni dah tua tido di nopa. Orang-orang para. Otik sosadia dik kita buku pasal kami. Siya kami tulang muna barga sinaga. Dohakan tulang muna. Tuhan tadi batama. Manggohi pasu-pasuna. Madu masih jalan ama ada pak. Kupasat kami yang kata panggil biar melalui sekjeni dohot kita juga persamosir kita nomor doa tubuh molate mah horas mah dia mau ngurus molate Molate tu nak.